Kakvi su to roditelji koji puste u igronici, na primjer, dete od 3 godine, da radi samo što hoće, se pendre kako hoće, da skače drugoj deci na glavu. I oni to vide i njima je to normalno. A onda sad kad tvoje dete, to je sve, na primjer, moje dete, koje ne gura drugu decu, uzme i kaže, ej mala, ajde spusti se iz tobogan, zato što ono, ne mrdaš tog tobogana, ono, hoće ja da se spustim. I gurne normalno, samo gurne, ne gurne jako, nego da se spusti iz tobogan. Oni nas pogledaju, a ona koja ide i udara šamara, to je okej. Možete, pitanje za sve roditelje te, kako možete sediti u kafiću i da vas boli uvo šta vaše dete radi? Da li gazi drugom detetu po prstima? Da li drugoj deci govori da izuju čarape, pa im krije čarape, pa im onda govori, na primjer, ej, ti moraš ovo, ti moraš ono. I ona to vidi i njoj je to normalno. Jer je normalno, na primjer, da je devojčica imala 9 godina, a moj mali ima 3, i da se ona popne gore i da je toliko nerazumna da ona gura dete od 3 godine. Znači, treba da je pozoveš, sedne,